Mga mag-uuma sa Samal Island nga naapektuhan sa pandemya, gihatagan og libreng mga kanding. Anong report ni Jandy Esteban? Si Tatay Nilo ang usa sa mga mag-uuma nga nakadawat og libreng kanding sa Samal Island, Davao del Norte. Malipayon si Tatay, gumikan makatabang kuno kini alang sa pagpadaghan sa iyang mga kanding nga mao'y nag-unang panginabuhian sa iyang pamilya. Labi na nga naapektuhan sab sila tungod sa COVID-19 pandemic. Ma'am, dako kay nagtabang sa mua kay gani nagunao-na gid mi sa una pa nga unta amo jung ma-improve ita ang ang quality sa mong kanding diri. Kay kadaghanan mga Bisaya ra man gud nga kanding ana bitana. Pero gusto na mo kato ta mga upgraded na gid o hybrid gid pure kung sa galing o para ani. Gipangunahan ni Mayor Al David Uy ang pagpanghatag sa kapingatos ka mga kanding ngadto sa 20 ka kwalipikadong mag-uuma sa Samal Island. Pasalamat ni sa DA kay Secretary Dar o kang Kuya Gob, Edwin Hubahib sa programa na gihatag nila sa Samal kay makatabang yun ni kining goat racing. Kini sila kay members man ni sila sa atuang Samal Island Goat Racers Association, so sila gid ang legitimate nga makadawat ani. Nakatutok usab ang lokal nga panggamahanan sa pagpalambo sa dairy products sa isla. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.